kona vhuḓi vhatevheli vha Disc Lovers Culture ro dzula ro na vha milenzhe ndi musumbulo wavhuḓi wa Easter Monday une wa vha family day ro vha ro dzula miṱani yashu ro na vha milenzhe ri tshi khou ḓiphina nga mitambo ho vha hu ḓuvha ḽa mitambo ine namusi nga tshino tshifhinga ri khou vha ḓisela mutambo wa Kaizer Chiefs na Orbit College. Ndo dzula hafhanoni na vhasaukanyi vhanga Khevha ndi na Phumulani ngafha ndi na vho Bulldozer ndi vhone vhane vha ḓo vha khou ri thusa uri ṱanḓavudzela hono mutambo vha u anela vha u vhea phanḓa havho ra kona u vhona dzi tactics dzoṱhe dzo shumaho na mihumbulo yoṱhe yo shumaho zwoṱhe zwo shumisiwaho nga vhagudisi na vhatambi vho shumaho hoṱhe havha na dzi era hoṱhe ho khakheaho na hoṱhe ho dzudzanyeaho. Kha vha rathu to dzhenesa khaḽo nga ngomu ngomu ri thome ri ambe nga feeling kana musi hedzi thimu mbili dzi sathu vhambedzana dzi sathu dzhena mudavhini ri ḓivhe vhuḓipfi na uri Kaizer Chiefs i tshi khou dzhena yo vha yo ima nga nḓila ḓe, Orbit College i khou dzhena nahone yo vha yo ima nga nḓila ḓe, feeling yo vha i hani, mood wo vha u hani. Kha vha ri ndi thome nga Bulldozer hafhanoni ri pfhe uri kuvhekanyele musi vha tshi khou dzhena musi mutambo uḽa u tshi khou dzhena vho vha vho ima nga nḓila ḓe, dakalo ḽo vha ḽi hani, vha vha vhathu vho imaho nga nḓila ḓe. Bulldozer dzhenani fhasi. U nga zwi amba u sa timatimi muhasho wanga uri thimu ya Orbit College ndi thimu ine i kha ḓi tou adjusta kha league ya Betway Premier League hune vha zwi vhona lack of consistency, lack of defending ndi uri vha nga ḓi dzhena nga formation dzoṱhe mara if you still have an average players you can't do anything na thimu dzine na vha uri ndi kalesa nga maanḓa dzi kha Betway Premier League. Ri tshi nga amba nga thimu ya Kaizer Chiefs vha nga i lavhelesa nayo ndi thimu ine ndi kalesa nga maanḓa kha league ya Betway Premier League mara zwa zwino ri tshi nga lavhelesa thimu ya Kaizer Chiefs i khou tamba culture ya football ya Kaizer Chiefs na. The answer is no. Vha khou vha consistent na. The answer is no. Do they have that players vhane vha nga theka muthu ono na vha ya vha kora bola na? The answer is no because navho still vha na average players. Now you can tell uri these players they can't play kha thimu ya Kaizer Chiefs. They deserve to play at Amazulu. Ndi khou livhuwa kha vhari ndi ḽi dzhie thamo ndi dzi pose ngafha kha vho Phumulani vha tshi u lavhelesa lwa mutambo vhathu vha sathu dzhena mudavhini khonadzeo dzo vha dzo imisa hani, ho vha hu na mutsiko na mutsiko kha thimu ifhio, ndi ifhio thimu ino vhonala i vha i na tshanḓa tsha nṱha kana zwine ra ri ndi upper hand? Ya ndi tshi nga to sedza dzi sathu thoma u tamba na game sathu thoma ndi mutambo we vha thimu dzoṱhe dzi khou tea uri dzi u dzhie mutambo wa vhuṱhogwa. Ri khou amba nga thimu ine ya vha uri ndi ya Kaizer Chiefs i khou tamba uri ḓi wane i tshi khou wina uno mutambo i ye ivhe kha position 3 ine position 3 i fha tshikhala tsho ri ḓi wane tshi khou tamba CAF dzi miṱaṱisano ya CAF ngeno thimu ya Orbit College u mutambo une ya wina zwi vha zwi khou ifha tshikhala tsho ri nayo i songo ḓi wana i tshi khou relegatiwa. So wo vha u mutambo wa vhuṱhogwesa kha thimu dzoṱhe lune zwi sia zwi tshi khou amba uri thimu ya Orbit College i khou tou wina, it's a must win. Thimu ya Kaizer Chiefs nayo ndi must win. So ndi vhona uri ndi mutambo une ri sathu tou dzhena kha wo wo tou ima ngo ralo uri dzoṱhe dzi khou tou dzhena dzi khou ḓivha uri dzi khou nyaga 3 point, dzi khou nyaga 3 point u ḓi wana dzi khou tsireledza hune dza vha hone dzoṱhe. Khezwo vho zwi pfha uri thimu dzoṱhe dzo vha dzi na zwe dza sedza zwone. Orbit College i khou shavha u reṅiwa nga mbaḓo ngei fhasi ngeno Kaizer Chiefs i tshi khou ḓi lavhelesa nṱha ngei kha tshiphuga. Ṱhamusi ra tou dzhenesa khaḽo nga maanḓa ezwo uri mathematically Kaizer Chiefs i tshe na tshikhala tsho wina league zwi tshe zwo ima nga yeneyo nḓila na vho Bulldozer. Ya nga calculator musi ro lavhelesa uri thimu ya Orlando Pirates na thimu ya Mamelodi Sundowns zwi amba uri ḓivhe si khou tamba mara ri khou amba uri thimu ya Kaizer Chiefs i nga dzhia league hu na thimu ya Orlando Pirates ine ya khou tamba na thimu ya Mamelodi Sundowns i khou tamba nga iḽa nḓila ndi madrambi. Vho Phumulani mathematically Kaizer Chiefs i tshe na tshikhala tsho wina league? Hai kana ri nga shumisa cash iyo kana shapo kana mini hai. Kha ri dzhene kha mutambo wone une kuvhekanyele kwa vhatambi. Kaizer Chiefs i vhonala na vhatambi ine i khou tamba na vhatambi vhane a huna consistency. Line up i tevhelaho wa wana na vhatambi vhaswa vho shandukisiwa a u tu tou vha vhona vhatambi a i tu tou vha vhona vhudziki vhune ni nga kona u tou amba uri vhukati ha tshitendeledzi tsha mudavhi hu na mutambi mukene na mukene ane a nga vheiwa tshiṅwe tshifhinga ndi wana hu na ṅovho maboyi khou ḽa hone ndlovu na ene hone khou ḽa u vhonala vhukati vha ḓi sokou tshentshiwa na vhuṅovho hanefhaḽa vha ḓi sokou shandukisiwa. Kha Kaizer Chiefs ri sa tu tou dzhenesa kha mutambi hu na consistency ri tshi ḓa kha uri vhatambi na kupakele kwa vhatambi ri a ḓivhana uri vhulinda vhuno hu ḓo vha hu nnyi, ri a ḓivhana uri Monyani u ḓo vha khou tambana, ri a ḓivhana uri Cricket u ḓo vha khou tambana kana ndi thimu ine vhagudisi vhayo vha khou ḓi lingedza u wana dzi formation fhano na fhaḽa na u ṱanganyisa vhatambi uri vha kone u bveledza zwiḽa zwine ra zwi vhidza uri ndi vha ri mini
formation ine ra kona u ḓivha uri vha a kona u wina ngayo mutambi. Unga zwi amba uri kha musi ri kha thoma nga mafhungo uri consistency i khou thoma u feila kha SD kha sporting director Kaizer Junior ane u khou balelwa u thola vhathu vho teaho. Zwi amba uri a khou balelwa u thola vhathu vho teaho hu khou tea u itea zwiḽa zwine zwa khou itea vhukati ha mudavhini. U tshi nga zwi amba uri coachara dzine dzi khou coacha thimu ya Kaizer Chiefs zwa zwino dza dzi assistant coach dza Vhonabi vhane vha khou tamba bola nthihi na Vhonabi, hune naho kha thimu ya Kaizer Chiefs u nga amba kha vhatambi uri musi wana Lebogang Mabue ndi ene mutukana ane a khou imisa tshanḓa a khou sumbedza u fightela for thimu, hu na uri mutambi muṅwe na muṅwe a khou tamba zwino Kaizer Chiefs ha khou sumbedza energy, a khou sumbedza uri ene khamusi maybe u nyaga uri vho Hugo Bruce vha mu vhidze kha national team, ngauri ndi khou vhona vhatambi vhane namusi u khou nitamba nga nḓila ya khwine a tshi ḓa kha game ḓaho o vhuya fhasi. Ndi khou amba nga vhasiwana vho nonga vho Mdusha Balala, musiwana ane a nga wana zwikhala zwiṱanu a vha khou rela tshikhala tshithihi. Zwi tshi amba uri mini kha musi wana mabosini number 10 ane a vha uri u khou tea u vha creative, u khou tou ḓi wana tshi khou kora bola nnzhi. U nga vhambedza nga dziṅwe dzi posini 10 dzine dzi khou tamba kha Mamelodi Sundowns, dzi khou tamba kha thimu yo no nga Orlando Pirates, vha dzi vhona uri hedzi number 10 dzi khou ḓivha zwine dzi khou zwi ita. Surrounding ya vhatambi vha Kaizer Chiefs dzi hone na dzi legend outside the field, zwi amba uri zwi khou thoma u tshinyala outside the field. Vho Shimba fhaḽa kha Kaizer Chiefs ri na vhatambi vhane vha khou vhonala vha khou imisa tshanḓa, vhane vha khou ri vho Hugo Bruce ndo imisa tshanḓa nne ndi ri America ndi haya ndi yo tamba World Cup. Ri na vhatambi vhane vha khou vhonala vha na ḓora na u swela na u gidima fhaḽa kha Bafana Bafana. Ya ndi tshi nga to thoma to zwi amba nyana murahu, thimu ya Kaizer Chiefs i khou feila nga u sa ḓivha philosophy, yo thola vhathu vhane a vha ḓivhi culture ya thimu. So ndi zwone vhukhakhi vhuhulwanesa he vhalanguli vha Kaizer Chiefs vha thoma u ita zwone. So ri tshi nga amba nga vhatambi vhane vha khou tamba zwino, ndi na mutambi no nga Mabue, ndi vhona unga o ḓi createla tshikhala tsho ḓiwana a tshi nga ya kha World Cup nga kutambele kwavho u khou vha consistence. Arali ramba nga musiwana Mabue kha midfield, ri khou amba nga mutambi ane hu khou rotate muthu muṅwe na muṅwe kha midfield, mara ene u khou sala u khou dzhena Ncobo, u khou dzhena Ndlovu, mara Mabue u khou sala u khou vha consistence nga posini yawe. U khou kona mastera position 6, u khou kona u ḓivha uri ndi gai hune nda dispute bola ine ya vha uri dangerous, ndi gai hune nda holda hone, ndi gai hune movement wanga ndi tshi ya murahu wa vha deep, ndi gai hune ndi tshi ya phanḓa na vha deep. So ndi khou vhona u dispute bola dza musiwana Mabue hu ene mutambi ene arali ha nga pfhi vho Hugo Bruce vha khou nyaga muṅwe mutambi ane a nga tamba vhukati, u hone musiwana Mabue a nga ya kha World Cup a nga dzhena na nṋe ndi 100% uri a nga disa results dza khwine. Khezwo vhasaukanyi vhanga vha tshi khou amba uri Lebogang Mabue ndi ene a khou vhonala a tshi khou avhela dzibola, u khou vha avhela havha vhatukana, u khou vha ṋea, ha khou vhela zwine rari ndi selfish, u khou tamba a tshi khou tambela ene muṋe a dovha a tambela na thimu yone ine. Kha ri ḓo ya kha kupakele kwa vhatambi kha mutambo wa namusi, dzi coachara ni tshi lavhelesa vhanna vhashu, kupakele kwa vhatambi ku amba mini, kwa khou ri sumbedza mini? Ndi kupakele kune kwa sumbedza uri vho vha vha khou tsireledza, ndi kupakele kune sumbedza uri vho vha vha tshi khou yo u kunda, vho vha vha khou ya nndwani, vha vha khou ṱoḓa u wina mutambo nga nḓila dzoṱhe. Kha ri ḓo lavhelesa kupakele kwa vhatambi Bulldozer. U tshi nga sedza kha bambiri musi i tshi khou dzhena thimu ya Bid College, u nga zwi vhona uri i khou dzhena nga formation ya 4-3-3 ine i sumbedza i tshi khou ḓo athaka. Fhedzi vha tshi vho tamba kutambele kwavho vha khou wana goal yo thoma vha vhuya vha tamba low block. Ndi tshi dzulela u amba mafhungo uri ni nga si vhe behind the ball ni tshi swika 80. Thimu ya Kaizer Chiefs vho tou invite ya ḓi wana i tshi khou tamba short passes, yo tamba zwa khwine thimu ya Kaizer Chiefs nga murahu musi thimu ya Bid College yo tenda uri a i ḓe nṋe ri khou dzula murahu ra tamba low block. Ndi zwone zwe ya ḓi wana thimu ya Kaizer Chiefs i khou kona u vha na tshikhala tsha uri a ri fhaṱe, mara nga vhe thimu ya Bid College i tende u takuwa iri ri khou ya kha thimu ya Kaizer Chiefs ya vha i khou tamba formation ya 4-2-3-1, hune thimu ya Kaizer Chiefs a huna zwinzhi zwine ya zwi creator nga murahu musi ndi khou amba nga position number 10 ine i khou failesa thimu ya Kaizer Chiefs nga maanḓesa tshifhinga tshoṱhe. Ri tshi ya kha winga ndi blanda ngana dzine vha khou dzi ita vhasiwana vhane vha khou tamba kha winga, vha ḓo vha vhona uri hu na musiwana Munyana a khou tamba right back, hu na musiwana Cross a khou ḓa kha left. Zwi konḓa nga maanḓa uri vha ḓi wane vha tshi khou fhira center ngauri muthu u khou ya a tamba ḽainini, mafhungo ori a khathe a ḓadze position number 10 vha kone u vha na vhathu vhanzhi vhukati ha mudavhi, vha ḓo kona u vha vha khou vhona na dzi shooting. Vha tamba game dzo no swika 10 vha bola vha na shooting 5 vha tamba Kaizer Chiefs, zwi tamba fhedzi uri a vha khou kona u create dzi chances. U Shimba kupakele kwa vhatambi vha Kaizer Chiefs na Bid College vho vhona ku tshi sumbedza mini, kulaedza mini kha riṋe vhatambi kana vhatikedzi vhaṱaleli vha bola, ro kona u vhala mini kha vhagudisi naho vha songo to amba ri tshi khou vhona kupakele kwa vhatambi? Ndi vhagudisi vha vha khou sedza vha tshi khou gidimela mini, vha tshi khou vhonala vha khou yo attackana vha offensive na kana ndi henefha dzi low block na?
ya ri tshi nga to thoma u amba nga thimu ya Kaizer Chiefs ine yo shumisa formation ya 4-3-2-1 ine he formation i vhe yo attack arali right back na left back dzi tshi nga tenda u vha na movement ngeno left winger na right winger dzi tshi nga tenda u sendela nga ngomu dza supporta Mswana Lilepo, dza supporta Mswana Mduchabalala, dza supporta Mswana Mabuwe na Mswana Njobo. Ndi vhona unga arali ra nga amba nga left back na right back dzine dza ḓovha dzi tshi khou tenda uri dzi swike ri ḓo vha ri khou amba nga vhatambi vho no swika 6 vhane vha ḓo vha uri vha nga ngomu vho swika zwi amba uri cross iṅwe na iṅwe ine nga vhuiswa nga Mswana cross arali ya fhira vhatambi vhoṱhe i to wonwa nga Mswana Munyane zwi nga sema place na ka Munyane cross ine ḓo i vhuisa fhira vhatambi vhoṱhe i to wonwa nga Mswana cross. So ndi vhona unga formation yone ine i vhe i tshi khou amba uri left back na right back ndi vhone vhathu vhane vha khou tou vuleliwa nḓila nga left winger na right winger. Arali left winger na right winger dza tenda u bvela nnḓa tshoṱhe zwi amba uri hu ḓo vha no u ima a left back na right back havha no sa attackable game ya fhela i sina shot on target. Ndi zwine zwo ḓo itea. So ndi tshi nga amba nga thimu ya Bid College ndi thimu yone yo dzhena nga formation ya 4-3-3 ine formation vha tshi vhona bambirini ndi zwone i vhe tshi nga i khou attack mara i tshi ḓa kha ground ndi formation ine khayo i to edzisa uya zwa sia zwi khou amba uri ndi formation ine vhone vhaṋe vho ḓivhudza uri ri khou ḓo tsireledza na point nthihi yo luga zwi nga vha zwo tea uri vha wane point nthihi ngori ri khou amba ri khou khou tamba na thimu ya no nga Kaizer Chiefs ine vhori dzina ḽone ndi ḽihulwane. So na vhatambi vhone vhaṋe kha league ndi vhaswa kha league heyi so vha tshi khou ḓi introduce kha yeneyi league na musi i tshi khou fhela zwi a konḓa uri hu vhe na vhatambi vhane consistency vha nga vha nayo. So vhone vhaṋe vho ḓivhudza uri arali ra nga ṱuwa na 1 point kha heyi game zwinzhi ri ḓo zwi vhona kha mitambo i ḓaho. Zwi amba mini vhana vhashu kha Kaizer Chiefs ine ya vhonala i na 2 na 3 yo no vhonala tshifhinga tshoṱhe i tshi overlapa vha tshi gidima vha tshi ya phanḓa vha tshi ḓaḓisa dzi nomboro uri hu kone u itiwa zwikhala square pass zwi kone u itiwa ndi kutambele ḓe uku kune na wana Monyane nene u dzwa khou gidima a khou ya phanḓa ndi uri u vho nyaga u tamba sa left wing kana sa right wing nga ngei vhona cross nene u dzwa khou gidima tshi ya phanḓa kani ngei phanḓa a huna vhatambi vhane vha khou kona u panga dzi cross dzo teaho na ndi nga mini u khou dzula u tshi wanala u na support yo no bva kha dzi defender dzi tshi ya phanḓa na zwikoro zwoṱhe na zwi sedza dzi defender dzo tamba dzo shela mulenzhe kha uri thimu ya Kaizer Chiefs i kone u wana zwikoro zwo teaho. Ya unga zwi amba uri ndi modern football ine i khou thusesa nga maanḓa thimu yo no nga Mamelodi Sundowns nga movement dzine ya dzi ita i khou thusa thimu ya Orlando Pirates nga movement dzine dzi a shuma nga murahu musi left back na right back vha khou ḓadza midfield zwi tshi to amba fhedzi uri arali left back na right back ri khou tenda kha uri dzi khou ṱuwa dzi khou ḓadza phanḓa zwi amba uri muthu a khou tamba defensive midfield u khou tea u tenda uri nṋe hevhaḽa vhavhili vha tshi to ṱuwa nṋe ndi khou sala ndo gada uri ndi vhuye ndi ḓi tambe center back zwi tshi to amba uri muthu ane a khou tamba center back kha left u khou tou ḓa khavara kha left a khou tamba center back kha right a ya khavara kha right zwi amba uri hu na vhathu vho no swika 7 vhane vha ḓo vha tshi khou athaka thimu hu na vhathu vhararu vhane ḓo kona u vha khou tsireledza murahu zwi a thusa thimu Kaizer Chiefs ḓuvha ḽa ṋamusi uri thimu ya Kaizer Chiefs iyo ḓi wana i tshi khou kunda low block ya vhatambi vha 8 vhane vho pakiwa murahu nga thimu ya Obid College. Kani low block ndi zwine nga luambo lwo ḓoweleaho rali vho paka basi ndi basi ndi tshi ḽa vho paka basi ḽoṱhe zwino ḽo ḓala zwino tshoṱhe a ri gidimele kha zwikoro zwo koriwaho a ri thomi nga tshikoro tsha Obid College musi i tshi khou vula nḓila i tshi khou rangela phanḓa thimu ya Kaizer Chiefs ho khakhea mini ndi defender ifhio yo khakhaho gai vha musola gai Bruce Vuma o vhonala o vha mulinda vhuno wa khwine kana o vhonala a muthu ane a khou bvuḓa ngori Vuma u vhonala a tshi khou bvuḓa tshifhinga tshoṱhe milayo ya bola u tonga ha i ḓivhi u tonga muthu ane a khou tamba kha professional football a vhea bola fhasi kha play wa dovha i fara nga zwanḓa hu khou khakhea mini afha hu tshi ḓa kha itshi tshikoro tsha u thoma ri tshi khou tshi saukanya ya ndi tshi nga amba nga goal ya Obid College ndi vhona unga Muswana Vuma ha ngo vha no ḓisedza uri ene o ima gai bola yawe ndi bola ine i khou vhuya sa cross i tshi khou vhuya sa cross i khou vhuya kha 18 area ine ndi muḓuwa woṱhe ane muṋe u tou mastara u tou ḓivha uri bola i ya nṱha ndi tou bva nda ita mini arali ri khou vhona goalkeeper no nga Vuma ene hu khou vhuya cross ngeno defender dza tenda uri dzo fhiriwa nga bola mara wa ḓisedza goalkeeper vha tsho ima mapalani zwi amba uri ha thu vha serious ha thu ḓivhudza uri ene muṋe a nga ḓiwana a khou dzhiwa nga mugudisi wa Igobros ngori ndi mutambo ine ya vha uri ndi ya ndemesa nga maanḓa arali vha ḓiwana vha kha first 11 vha sa performe zwone zwi vha zwi khou ita uri vhone vha ḓivhudza uri a thi khou uya nṋe kha World Cup. So ndi tshi nga amba nga goal ine
yo vha i sa tei uri Obid College i ḓiwane tshi khou kora ngo ndi bola ine o tou i dzhia ene muṋe Bvuma a i posa mambuleni ngo sa ḓivha uri ene o ima gai hone bola arali a mapalani u khou tou bva itani ndi dziṅwe dzi bola dzine ngavhe i vhe i tshe nṱhamuya a vho takuwa mapalani awe a ya dia nga face ha u ḓo vha hu si na goli yo teaho kha thimu ya Obid College. Zwi pfala mulinda vhuno ha Kaizer Chiefs hu sa tshavha vhula vhulinda vhuno ne ra vhuḓivha hune ndi vhalinda vhuno vhaḽa vho no nga vho Rowan Fernandez khe vhaḽa vho Brian Baloyi vha tshi vhonana vha dzi number 1 dza tshikwadi kho uḽa Itumeleng Khune ne na vho fara zwavhuḓi vhalinda vhuno to ngari vha vho shotha ngei muṱani wa Kaizer Chiefs na hu khou khakhea mini na Bulldozer fhaḽani kha vhalinda vhuno hu khou bvuḓa gai fhaḽa fhethu. Vha ḓo zwi humbula uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshi khou itea vhukati ha mudavhi tshi thoma nnḓa arali vha tshi khou appointa goalkeeper coach vha tea u lavhelesa uri we a vha o ṱuwa o vha khou ita zwifhio zwine zwa vha zwa khwine. Vha na musi wana Itumeleng Khune ane o gavha zwa khwinesa kha thimu ya Kaizer Chiefs, vha na Brian Balese vha zwi ambisa zwone vhane vho fara zwavhuḓi kha thimu ya Kaizer Chiefs. Ḓuvha ḽa ṋamusi vhalinda vhuno vha Kaizer Chiefs vha khou gudisiwa nga goalkeeper coach ane o ḓa na vho Nazareddine Nabi u khou i ḓivha na philosophy ya culture ya Chiefs. Vha khou saina vhonena vhalinda vhuno vhane vha khou ita zwa khwinesa na ngo ndi uri a hu vhona vhalinda vhuno vhane vha khou ita zwa khwinesa. U nga amba nga Peterson we a vha a tshi khou lingedza uri a thuse thimu ya Kaizer Chiefs yo wina mitambo minzhisa i tshi khou wina 1-0 2-1 nga murahu musi a khou thivha bola nnzhisa. Ḓuvha ḽa ṋamusi na injury zwa amba uri under replacement zwi nga zwi khou konḓa zwi khou lemela fhaḽa muṱani wa Kaizer Chiefs uri tshi ya kha vhalinda vhuno ṱhamusi zwi ḓo dovha zwa vusuludzea tshifhinga tshi ya phanḓa. Goal ya u linganyisa Bulldozer yo ḓa hani zwo tshimbila hani ho khakhea gai kha Obid College kana maṱali a shumiswa nga thimu ya Kaizer Chiefs o bva gai na mano a hone. Ahuna zwinzhi zwo thimu ya Kaizer Chiefs kha musi ndi nga amba uri ya tshi nga zwi ita zwa special zwo vha hone nga murahu musi Obid College i tshi ya wana tshikoro tsha mistake ya vhuya ya ri khou tshi tsireledza ri nga kona u tshi tsireledza 90 minutes yoṱhe. Zwe thimu ya Kaizer Chiefs ya zwi ita yo ya for 5 minutes i tshi khou vha tamba half ground vha vhuya vha ita mistake ya murahu musi wana cross a tshi khou dzhia bola a vhona musi wana Wandile Duva ane o makiwa nga defender nga murahu hawe u khou receive bola defender nga murahu a vhuya to ḓi wana tshi khou ra bola zwo leluwa. Goalkeeper wa Obid College o lingedza zwo khwinesa hu tou vha na ri tshi khou amba nga Obid College ine ya khou ḓa khou tamba low block nga heiḽa nḓila zwi tou amba fhedzi uri thimu ya Obid College i nga luza mitambo yoṱhe salaho ya ḓi wana i khou tamba playoff kana i khou kha relegation zone. Zwi khou pfala Obid College yo no tou dzula tsindeni ḽa Mbwaḓo vhukuma kha ri ḓoya kha tshikoro tsha vhuvhili tsha Kaizer Chiefs ndi tshi khou ḓi tou humbula Monyane Khouḽa u khou ḓa natsho o khou mona nga hafhaḽani kha vhuno hawe a mbo ḓi dzhena nevheḽa kha vhuno ha Obid College a mbo ḓi phasa square pass tshavhuḓi muṅwe a si vhe selfish khouḽa a fhufha bola zwavhuḓi u swikela mutambi wa Kaizer Chiefs a tshi kora. Vha nga ri mini nga goal number 2 ya Kaizer Chiefs? Arali vha sedza he goal ya thoma hone yo bva murahu kha bola ri tshi tambiwa ya swika ya receive nga Musona Mavhuwa ndi vha vhatambi vhene vho ri vha khou vha na dzi phasi dzavhuḓi vha vhuwa u khou phasa bola ine ya vha uri i vha i dangerous nga maanḓa vhukati ya defender na teammate yawe ndi run yavhuḓi zwone zwiḽa zwine ndi khou vha vhudza uri arali thimu ya sa tende u shumisa left back kana right back a i nga one goal ngori midfield ya nga ḓali so u ḓiwana a tshi khou dzhia rani musi wana Munyane a tshi khou gidimela phanḓa ngeno Mavhuwa a tshi khou kona u ntsha phasi ya manakanaka ine i ya vha luṱanya vha vhavhili zwi khou nyaga muthu ane a ḓo shumisa luvhilo a shumisa luvhilo lwavhuḓi nga maanḓa Musona Munyane a ya vhuisa bola i tshi khou vhuya kha Penal Sports ye nda vhona Musona Duva a tshi fhufha a tendela uri nga murahu hawe o shumisa maṱo a Chameleon o shumisa maṱo a Luaviavi uri ndi khou vhona uri hu na jesi yanga nga murahu it's better ndi fhufhe bola a re nga murahu u ḓo i shumisa zwa khwine dani nne ngori nṋe nda tshi nga ita kule fhufhela nṱha a mapala so ndi vhona unga ndi zwone zwine ra nga zwi vhudza uri ndi combination and football is na thinker i vhe si yavhuḓi arali thimu i si na muthu ane a humbula sa Musona Duva a i nga wani zwikhala zwa so ya zwiconvert kani oyu muthanga Duva u khou zama u imisa tshanḓa afha kha vhuraru vhagudisi vha Kaizer Chiefs uri hai mani bannga ndo ipfa mani ndo ipfa ndi khou imisa tshanḓa ndi ri nne ndi hone ngori u khou vhonala kha mitambo mivhili a tshi khou vhonala khou tamba mitambo ya nṱha nga maanḓa kani Duva o imisa tshanḓa tsha uri nne ndo vhuya nga ngomu gameni. Ya ndi tshi sedza Duva ndi mutambi ane vha uri o ḓivhudza u nyaga uri a ḓi wana a khou fightela for Chiefs so ndi vhona unga uri zwithu zwi dzudzanyee kana ri vhone Duva
ene a ḓovha a consistency. Ndi nga musi arali vhagudisi vha Kaizer Chiefs vha songo tenda uri shafula vhatambi game iṅwe na iṅwe a vhe na first 11 ine heyi vha betsha ngayo uri heyi i nga lavheliwa 10 games mara ndi khou nyanga u bika something. Ri khou amba nga Chiefs ine vho ri i khou fhela season a i na first 11 mara vha khou mu vhona a tshi introduciwa musi wana ḓuvha u khou ita zwa khwine, vha khou mu vhona a tshi introduciwa musi wana munyane u khou ita zwa khwine. So i khou feila u sa vha na first 11 ine yone ine ya tou i themba. Arali vha i sedza Orlando Pirates i na first 11 ine nga tamba game 3 kana 5, thimu ya Mamelodi Sundowns ina first 11 ine nga tamba game 2 kana 5. So ndi vhona unga kha Kaizer Chiefs huko zwiko khakhea nga rotation na musi vha ḓo vhona Dubo dzhena matshelo vha wana Velebayo dzhena matshelo vha wana Chisleto dzhena vha sa ḓivhe uri combination ine khou nyanga itiwa ndi ifhio. Season yo fhela ho sala game za 9 kha thimu ya Kaizer Chiefs lune dziṅwe thimu dzo sala nga game za 8 lune a tshone tshipinda tshine ra ḓo vha ri khou ri ya ṱoḓa uri combination arali ro feila kha first round ngeno ri tshi khou ya ri kha second round ine i khou mafheloni ra vha ri sathu vha na first 11 zwi ḓo itisa uri thimu ya Kaizer Chiefs i nga ḓiwana na hanefhaḽa kha position 3 i tshi nga tsitsiwa ngori ri khou amba nga thimu ya Mazulu ine i khou ḓa fhaḽa na i khou nyanga u lwela sport tsho uri i ḓiwane i tshi khou tamba CAF ngori mind you thimu ya Mamelodi Sundowns ya nga dzhia league i vha yo ita uri thimu ya Orlando Pirates i ḓe straight kha CAF ngeno thimu ine ḓo vha i khou position 3 nayo i a wana tshikhala tsho uri i ṱuwe yo tamba CAF. So hu vha hu na nndwa kha position 3 ine ndi ya ndeme nga maanḓa. Bulldozer, goal number 3, your thoughts please. Goal ya manakanaka unga zwi amba uri congratulations to Kaizer Chiefs, congratulations to Lebogang Mabuwe. Ndo ambesa nga Muswana Mabuwe ane uko player role khulwanesa kha thimu ya Kaizer Chiefs. Muswana ane uko dzhia bola a itamba forward pass ine i khou ṱuwa thwi kha Muswana Da Silva vhuṱali ya khwinesa a tou kwama luthihi u tou kwama luthihi o sedza mapara Muswana Ndlovu zwi tou vha fhedza uri u khou tou phanisha u khou tou ṋanga kha gotsha yo bika a i vhega i bola zwa leluwa a ṋanga kha gotsha yo bika a ṋanga yo gotsha ḓuvha ḽa ṋamusi a ḓi gotshela ḓi ḽela zwi tshi tou amba fhedza uri ndi khou nyaga u vhona vhatambi vhanzhi vhane vha khou tamba sa Mabuwe vhane vha khou tenda u vha vhukati ha mudavhi vha vha na dzi forward passes sa Muswana a ngaho Shabalala u khou tea u tamba zwe Mabuwe a vha khou zwi tamba ḓuvha ḽa ṋamusi a vhe na forward passes nnzhi u fhirisa sideways pass. Mutambo wavhuḓi nga maanḓa vhana vhashu Bulldozer nga ngeno na vho Shimba zwi amba mini hezwo ri tshi khou ya phanḓa Shimba ndi ḓo nifha Obid College, Bulldozer ndi ḓo nifha Kaizer Chiefs. Mutambo khou wo fhela i khou ri 3-1 i khou kandela phanḓa thimu ya Kaizer Chiefs ine ya vha i khou vha kha vhuimo ha number 3 ngeno Obid College khe iḽa fhasi Mbadoni i kha number 15. Zwi amba uri mini hezwi zwithu kha Obid College, zwi amba mini kha thimu ya Kaizer Chiefs? Kha ri ḓo thoma nga thimu ya Obid College, zwi khou amba uri mini musi vhono kundiwa kana vho kundelwa u wina kana u ḓirowa mutambo wa ḓuvha ḽa ṋamusi vho dzula vha no dzula dressing room vha tshi khou ṱuwa nga basi ḽavho hu khou tea u khou pfala atmosphere yori hu khou pfala mini nga ngomu musi vha tshi khou tshimbila vhoṱhe nga u ralo? Ya ndi nga si shavhe zwi amba uri thimu ya Obid College yone ine u luzone mutambo yo ḓivulela tshikhala tsha vhuḓisa tsho humela kha ligi ya nga fhasi. So arali thimu ya Obid College ya nga ḓivhudza kha mitambo yo salaho uri yone i ḓo vha i khou dzhena i tshi khou tsireledza i tshi khou tamba low block game dzoṱhe, ndi Obid College ine i khou tou ṱuwa zwi sa timitimisi a huna na zwine i ḓo dovha ya ita u tshena ḓembe kha thimu ya Obid College ngori ndi muṅwe mutambo ine ho funa zwo bala yo tamba draw uri na yone i ḓivhe uri number 14 ina vhugai points, number 14 ina 20 points, yone ina 18 points lune nga vha i ḓiwana ina point nthihi zwa ḓo vha zwo i sia i tshi khou ya kha 19 points. So ndi vhona unga thimu ya Obid College i khou tou ṱuwa zwi sa timitimisi. U tshi khou lavhelesa yone ine thimu ya Kaizer Chiefs musi yo wina na musi zwi amba uri mini? Yo vhuisa fulufhelo kha vhaṱaleli, yo vhuisa fulufhelo kha vhatambi vhone vhaṋe, yo vhuisa fulufhelo na kha vhalanguli ngauri ndo ri ndi tshi lavhelesa vhalanguli hafhaḽani ndo vhona hoyu Junior Kaizer Motaung Junior o vhonala a tshi khou ṅweṅwela man, wo ri tshi mu lavhelesa hafhaḽani kha kamera o vha a tshi bonya nyana na ḽiṱo luthihi zwa tshi vhona uri kamerani a tshi vhonala o takala man. Zwi amba uri mini kha thimu ya Kaizer Chiefs gundo iḽi ḽa ṋamusi Bulldozer? Vha ḓo zwi humbula thimu ya Kaizer Chiefs ḓuvha ḽa ṋamusi i khou lwela mafhungo a uri i vhe kha spoto tsha position 3 we ya vha i hone. Fhedziha u nga ḓi amba mafhungo a uri thimu ya Kaizer Chiefs yo sala nga game dza 9 hu no thimu dzine dza vha nga fhasi yayo ndi thimu ya Mazulu na thimu ya Sekhukhune dzo sala nga game dza 8 uri ḓiwane dzi khou fhedza heino Betway Premier League. Zwi tshi tou amba fhedza uri thimu ya Kaizer Chiefs vha khou tea u takala for the sake ya uri
vha khou kona u sekuara posini. Zwezwo zwa ambisa zwone Shimba uri zwa ndeme nga maanḓa uri vha ḓi wana kha posini ngauri vha nga vha na tshikhala tsha u tamba CAF Champions League. Hune thimu ya Kaizer Chiefs i khou ṱoḓa muṱaṱisano wa CAF Champions League uri ḓi wane i khou tamba hoyu muṱaṱisano. Fhedziha u nga zwi amba uri vha tea u ḓi vhalela game kha game dzoṱhe dza 9 vha tea u vhalela uri ri khou tea u ḓi wana vho ri khou wina game 5 kha musi ra ḓirowa game 2 ri nga ḓi luza 2 uri ḓi wane vho posting 3 ri khou amba uri ri sekuara zwo zwa vhukuma ngori thimu ya Mazulu i khou tamba zwa khwinesa lune i nga ḓi swika. Thimu ya Sekhukhune a i khou tamba zwa khwine mara experience ine ya vha natsho i nga ḓi wina game kha musi 5 ya ḓi wana i khou swika kha sport tsha number 3. Musi ri lavhelesa mitambo ine ya khou tevhelela ya Kaizer Chiefs u nga ri ndi sa khou tou khakha i khou tamba na thimu ya Magesi arali ndi sa khou tou khakha. Shimba ni lavhelela mini kha mutambo u tevhelaho musi ri tshi khou pendela? Ya ndi mutambo une Kaizer Chiefs i ḓovha i home i khou tamba na thimu ya TS Galaxy, so ndi vhona unga ndi na hanefha ndi mutambo une Kaizer Chiefs i khou nyaga gundo ngori a u tshena uri ri ḓo to draw kana ri ḓo ḽiwa. Ndi mutambo muṅwe na muṅwe ri khou nyaga uri ri ḓi wane ri khou wana gundo. Ndi mafhungo o tenda uri first 11 yo shumaho nahasi a ndi dovhe ndi introduce kha mutambo u khou ḓaho ndi vhona uri i ḓo mbeya gai. Ndi u tou fulufhela vhatambi vha fhedzi vha motivate vhatambi uri ro wina ri na 3 point ri khou amba Kaizer Chiefs ine uri i murahu nga dzi game i na game 2 nga murahu. So arali ya ḓi wana i tshi khou wina mutambo uyu ine i khou tamba vhukati yayo na thimu ya TS Galaxy zwi ḓo vha yone ine yo vula tshikhala tshavhuḓisa tsho ḓi wana i tshi khou ḓi wana i kha position 3. Vho Bulldozer thimu ya Obid College vha khou vhona ina fulufhelo ḽo dzula fhaḽa kha liga ya Betway Premiership kana i ḓo humela murahu? Zwi a timatimisa fhedziha u nga zwi amba uri experience ine ya vha natsho zwi khou konḓa kutambele kune ya khou tamba ngako zwa zwino ngauri arali ri khou vhuya kha second round na vha ni khou balelwa u vhalela game uri ni khou tea u tambisa hani na wina ifhio na draw ifhio na loser ifhio. Zwi to amba fhedzi uri thimu ya Obid College i ḓo ḓi tou lamuleliwa nga thimu ya Magesi ine i nga ṱuwa straight. Thimu ya Obid College i nga tamba mafhungo a dzi playoffs hune i nga ḓi tou vhuya nga dzi playoffs kana ya ḓi wana yo ṱuwa vha fhedziha a zwi ngo leluwa uri vha nga ḓi wana vha tshi khou vhuya kha dzi playoff nga murahu musi vha khou dza thimu ya Milford vha khou tshika thimu ya Kazrick dzine dza vha uri dzi nga fhasi, thimu ya Kruger dzine dzi khou tamba nga nḓila ya khwinesa dzi khou ḓi wana dzi khou promotiwa. A zwi ngo leluwa na moral wa thimu dzine dza vha nga fhasi zwa zwino kha dzi khou bva kha position 1 2 3 dzi vha dzi na moral muhulwane. Vhe ni na moral muṱukusa ni na momentum muṱukusa nga murahu musi ni nga fhasi kana ni khou ḓi wana ni khou relegatiwa u bva kha Betway Premier League. Khazwo ri khou livhuwa nga maanḓa ndi ni livhuwe Phumulani Shimba, ndi ni livhuwe Bulldozer u bva kha nne hafha Disc Lovers Culture na musi ndo vha ndi host we nda ndo tou vhidziwavho Harman Netononda ndi muṱavhatsindi wa Thononda hafha kha Disc Lovers Culture. Kha ri like kha ri tevhelele u wana manzhi a yelana na mutambo ya bola rine ro ṱuwa. Timuliwe